Ngimibingelele nginamukele-ke bakwethu endabeni zethu ze-SP Media TV. Lo nimingelelayo Siphumelele wakaMbhele. Bakwethu siyanibingelela kakhulu, siyanamukela futhi ohlelweni lethu la sithola ukuthi uDr. Khelelezi uthi uyabonga ebantwini abazi amagalelo wakhe ngoba yena usuka kude kakhulu bakwethu, kanti kumele uma uyindoda ukwazi ukuzimela, ukwazi futhi ukuthi usebenze kanzima ukuze uphumelele empilweni, ungadli iy'thukuthuku zabanye abantu. Kanti-ke sizokukhumbula bakwethu ukuthi le y'thombe iqale ukuvela phakathi kwengxabano yakhe benoMabalengwe, kanti-ke lokho akaqedakala ngoba uyaziqhenya ngokuthi usuka kude kabi yena. Kanti-ke khona la ezinsukwini bakwethu besisanda ukubona uDr. Khelelezi ephoste imoto ezimbini ezithengela onkosikazi bakhe abamukela emzini wakhe. Kanti-ke ngalokho uthi uyaziqhenya ngokuba yindoda ekwaziyo ukumelana nezinkinga zakwayo. Esizokukhumbula-ke bakwethu ngaye indumandumane uprofesa uDr. Khelelezi ukuthi useze wathatha unkosikazi wesithathu, manje unabonkosikazi abathathu. Kanti siyazi ukuthi uDr. Khelelezi bakwethu unendawo yokuncebeleka ngendlela eyisimangaliso abantu abayithandayo. Sizokhumbula futhi ukuthi uDr. Khelelezi ubeke waya eJohannesburg lapho beyokwenza khona inkonzo yokuvulwa yebranch yakhe. Kanti bakwethu uDr. Khelelezi esikutholayo la sesivala nje sithola ukuthi uDr. Khelelezi bambizile eZimbabwe. uDr. Khelelezi asimthole kwithetha zonke ngoLwesine ongumhla ka-3 March 2022 isikhathi kube ku-9 PM ukuya ku-11 PM. Uthi-ke bakwethu uzobe ekhona lapha ekhuluma yonke into abazobe bembuza yona, so nawe ungaphuthelwa usave isikhathi.